ti my sister Benny your friend Festus edini mu no paa Nana Kwame ana no dia na chese mama asem na making ne ba koda wo ne natena osi okochia ne maame o kaso aba eno ano no ye hu akoda yi enti bia wani atwa no so kaso ampatam ba bibiara numbers na egu ase no me pa chew frɛ or the Festus ni din de Nana Kwame pa chew numbers bi ka ho Pauli wanfa number na nso anka ho amame why but modern say obe friend number no na baby bia na wani atwa no so ama me sister no waye ha pa akoda no oba yira no wa wani chia se ha dwen wo betimi afre 0597 124 38 0597 124 38 my sister Nana Usia mama achimoda ne ba awone ne tinkra brema kra na wie school oso okochia na maame okaso aba anase ye production line no so ene guso no betimi afre yen 0541 126626 ana 0242 056 978 na ye beda wase eradi shraw so be sa pacho Pauli twama me na memfa no na yense ba oba hema yentie o se busumi mienu pe na wusi ano na wonyemoye pacho ani yo kase pacho ni sen ba na me ka twen se ko ba me skana me kwa atreta ana o se be twa da ekwa dibu kakra tienya busumi miensem wo no ma me skana me ko antenta me kwa no mo se me ko twa skana no mo se menya busumi miensane na otwe ba ko na 3 days timbaka che no se na sa wusi na wa wo kase mu no wusi na wo ne hye aye no busumi mienu pacha misia na busumi miensa na idi afenyo no misia na February no February before sa Valentine Day ni beba na wusi ano na wusi ano no satam no na woni be ma bia na ya nta na wo be hia na kan pacha da bi na fedi ya dena uko ya scan e kase wanyama busumi miensa na ekire wo bra be ma ni sushi na busumi mienu pacho misia na February ni o kasa mu no mi busa wo se wo hia be ma na di se na wonyem wo se busumi mienu wo su ko twa scan so asin nse na di abusumi miensa na ekire eti ene say which is which pacho ya February na misia wa wasemwa February ni mu na mi hu no enti sister na odiko si ne so no kra me kwa me ka che ne say me ko twa scan doctor me say busumi miensa na otwe ba ko na 3 days na sister no ko ya ka say sadia mbra na because ono kwa be bo na mane say opese won metina no so ya we say sa month ni mto check ya eno e bla na pani de yesem wa mu ntwa so kola no makọ fifi eh ade na ekosu na brampa my lady e ma yuyi ti yesem pa munni atwen honhom kakra se me hade kakra wa wo baako sabi woni kun wani na ho wasan akọ fim baako asan ba kase agent mbaka che no say o check month na February ni mo check ya na se nyon no because ni kwa say 3 months dia say 3 months dia ko no beji atumba 1 week na eda so ne de ono nti ase say 1 week sa da so na me boss sister na mane na sister na ka say ampa ono a because ono ka say nyon no ade a obo anti sister no kwa number sister me ba say sister no kwa sister me bana sinke say bibia ni a ono so bedi adanse say bra na onu bedi adanse no pe wa wanu masem ya obeka yi se wo hia ni 2 months na wonyemoye 2 months no wa na wo kan yo na wo kotwa scan ni ese 3 months 1 week ya obeden waje atum maame obeden waje atum wo anka beje atum yanka no krenchi wo ka wo beje atum because waka date mienu se de ene mfa nya dwuma pacho February na mishia ni ene onko edi ene
akra na nya say ono ka che me say se me wo a ko be hwe me mama wo me wo a na yakoye DNA test ahwe na wo ye pacho minya wo we they say ni say wo ho they say when you say 5 months me 5 months na fe wo adai won hwe wo I say me friend na wonfa so wo jaye adwuma no kotema ti me friend na won de otema ho pacho o so wo ye adwuma wo ho me friend na wonfa di say me di obi phone na friend na obepeke wa block you pacho no they are to blacklist musubai ye tumufo amuntie akola wa wo ba kwa wanye kum wo ye adwuma pan wo adwuma denden onyonko aba ono so be ye pan no wa nsuro chesa wale ni minuma de kra mo de ko 2 months wasa akonyem da be ne twato ma uska pacho minya meni ma me continental no de ma me o ma say 300 cedis na me de continental no friend okay. Hello. Before. Melody, assemble as a film. Na yenya be man ye besere no say dey besere because ye ka say ka asem na odwo kra won ti ase e maba on say minim races ya onwo ko no man mu races aponko say adanko na ekomirika ye nti ase eye etwa no nanso enye si 5 good month die I think say ye ni enua be ma no be kasa na ya sere no na ohu obey mo bokakra sabi malady oba de osene pa ontimi fa mo otimodi eye be ma ne oba na beta ade ejiro ontimi fa mo otimodi ade se bibia na mo pa malady se ye di nkommo wi a se ye di nkommo ni wi nko ade free nkommo na chi ko nyina be ma suspect se oba betima bie no hu de amaye amano sana akwakoye system nim system be say ye say ye be twa be wa ya na ye dia train but obi won ma woni adaje o dey train obi won ma den obe se open that day na opekwa wuro pieto no no akoda obi won ma san open no and obi won so a obeda grosso more than 3-6 months ansa na ebi waton bo se hu se nyi se bi anim usuba kakra bi oda na di no wa kire wodo e di sana te dia be hye me fie ana MP ko obi waso ni tada je no maledi entam na no da so enti wo hwe yenua be me yokoye a yenua be so ye krokro kama denim so da ho enti okoye ko hu na no so di eja be ma so po ba to kro wura maledi se sama wo to kro be wura be ma person no ba da ni maame wo boss so wo ye nko no cha maame ye fere camouflage ani e obeduro maame ho obeduro ofa ho odi wo fa odi be se meche wo eja me hu wo fa asi obeji bibia ma busua no oni ye hwo ho yo abuso ska se hwo ho ye jese wa wale e mani mom na eko races o mum no ma dwin ni ho se o ma dwin se de se trasia akani masu betetintem mana di mi wie no enye bebe bia na no da opeso no nyinsa wo dabi eno na ya omo nti ase aba bele mo ya ho bai enya no hello 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 good afternoon Peter. Hello, Peter. Hello, Peter. Di focus kasa. Man, you bet me bia. Ana na da ya osi. Hello. Peter, good morning. Hello, Peter, good morning. Net say. One. Yeah, madam, no matter how say.
Boko ma me so me ho ye frame Oheneni ni me ye adwuma o Ahenfie TV Kumase. But you na me tie mo tie o. Ah na baba awai. O se woni na nyinsen, wo se wo dwen ho a. Se de ensem no tie no. Wan kasa me pese me busa woni ni hia ye no. E di sen no se onyem no. Mo so many ni hia ye no. It the key. Okay, the month of March na baka James onyem. March. March na baka James onyem. Na woni ni hia na di sei. Okay, first time in this year on the 4th of February. 4th of February. 4th. And I was an initiate, baby. In this year, you know. And on the 6th of, on the 7th of February. Yes, I'm supposed to be on Obama. First one, I'm going to second one on Obama. But on the 4th of February, we need to see a long frame catching to a quarter drum. On the 7th, so many Sunday and upon frame catching to a quarter drum. And the Monday, no, a Tuesday, right? That was things. Sansi share. Also, catch him so a quarter drum. Not just I also the Unya and any dear. Any finish so would dinner. Oh, there be on another one or another sort of one. Or you'll be out. Think, enemy, or you'll be up 6. Nakasabi waba wa ba ku de nkadie de fa ho ben munyina melia katia wo mienu na he mu dedede wo so de dedede enso tiwe wo fa nsusu ni da won de nani maye aso onim di enso pedie mo dia mo or you'll be up 6 o percent and anytime me my ben dia o se yi bi o se fa wo I time we maybe in the PC. And I this one. No, look at him there. Nina, look at him to third group. Me pastor Peter Nyabotre said ye be hu asem no. Na yenko yanim. Me Mavis. O se oni ni da bia wi a wo frɛ ne sɛ wano maduro ɛyɛ no kore. Aya me koto personal 2 ana se Lydia na maka mama. Na da no say na power te afrim. Wonom yi. Na no ya no for emergency anase wo nom de abo ho ban ansa ya nom no sei wudi wi a wutimi no mane ma nyina agigu ana ya nom e de boy ho ban se family planning pacha no menene harvest wi ana me koto no na sa na ye no wuni be ma da wi na ato no ma ye adwuma mi bu sa wo na wo na ni ada na ne de anya adwuma no no ne husuo no atera pe to a no abo emo ana buru nipa so aye bubu ba se praso cha stop on baby enye intimi stop e de nkwase ankwam wa no na cha so woni uda bi a wonu maduro so aduro no amfa pacha fa we no na emese me na nkoto ye na sa time de he de manyi se ne ba ye no ebo flash say so say e wonu man sa na 3 days a pound then e pound one sa na me wo kaya no na oso upedie no kore kan kore wo gina so oso pesese no kore pachani aja Peter na so we de nka o de asase na nwam e ma bebele kuro de yetro na we de ni kura wu no wa fi mu ama wo a kede baby but so like one obana ka so to no onye like nega so oba ne mi ndafo because me won no na mega so oba ne mi dafo am betimi na popular because one then you may go who you okay with that by oyobia or remember grow too much you know member na ono mo chacha as dating no ono betimi aka say me dey make na me bo na e bro be 5 hey you say me make one most be 6 to 7 oponga should be tantro because yeah I did on your phones na fi dey you na na ya phone menti me sometimes me put on my phone the to give me numbers ama on the free try say you me no paint on me ya ka mo dey 3 days no ana so me be mu back and I say I say one no me cause ni me say me take no say we are one oh over flow we dey Nkommo like I did Peter Ajo yes mommy
Upe chance we kama pa o Peter. We kama. Ablante fe. Oh, Blackie. Peter, say the ebesi anya sie we also say onwo. Owo anu ni be die ni. Enu die bi gitum because niema e wonyin sen. Niema e wonyin sen no asa no kura bi eni baabi. Eba sa wontimi nya adwen papa kra na wo de ahwakola no. Sa wo ni oba nyam na wo doubt e wonyin sen ho a wontimi nya odo bia e masa akoda nti wo so be die ni na megitum but asasa wo hye no e ma ne wo Mommy. yes me ka say na me okwe so okwe we no kucha scan ba ya no kucha scan da okati wanyam 3 months 1 week 3 days no na me scan no pe na I was school me when I was school me na what see gu wa wo to pa won hye condom no na dia boti na egu wo wo mo ja so ne me na dra ntija na ate free no wo mo ja no dendenden a edro bia ntumi stop no posolomo tu ne Lydia no nyina watwa form so no ate the reason that America say me calculate on the 1st of February na me this year no on nyeme to pa I say ka fine upo ga say nyeme dia enya wo dia asanka on the 1st of February pepe na me fiance me sia no tell me bunu cause any 1st of February me sia no because me sia on the 4th on the 1st of February improve and me calculate say fine sana e tia anka no kwanya me dia because me no what now say it now yet na 2 months 2 weeks 4 days what in it try 2 months 2 weeks 4 days wo calculate ya na one ne try okotwa scan so afi nsan ya 3 months ahe 3 months 1 week 3 days ni nyina mu no yesi okọ hokoye den one na akoda wie one me imagine say fine me no me say be dey na ye adwuma no me say hu me ba ko ba me nchen papa me nchen me ba fine me to me no nya mango obra da pe no mango mama no ko me ni mom and I want to name mama and papa but me nia uni me nia ba fine if you are quite permanent so ba be this year that's already day now if say yen say yen obi me wu okusha me na ni mo okusha ko wa ba me nchen na wo de so say ba bibi na ye wa ka cha me na me do ko hospital because na dey asa about online akuya kasama wama like me bisa say dey na obi dim no on hands na me ko to na mo bread o na mo ko drink the town so say ebi na nkisa ho ache come na ono afa na me dey eti akwan nchen ma ko isu o ga me bisa say ba no ka na me ko na ni ga tan say ono ba ka atiro na me ko na ni ga gan say uti ha wo ye itu jeme mba ho ma spe one o'clock na two ko me ka tem say ebi bi say ya aka me kami to me chim hu na kama na sacrifice mo aka akoda pidi because bi you see how hard me nya de me do ko bra Peter baby out there konem why say no wo se nyinsa no nyi ni a hwe ne mane ngo wo akọ edi ene na nya wo ba wo ko baby wo se fitime wo ani sika e no ba dai but I'm fine me so anu mo fom say ga me hwe na me ntoma no but o man na busia fonya we fine say me hwe ma na wo na we di ni na nyame dia me wan see them aspect ni bubu chama dia mama ye report ye enga na busuafo ye di asem no ye me beta wachi no we age usika ma why ye ji bi de bia hello Peter but me tell so ye ji bi de bia ntia no pod ye hawo baby a ye chechira boa e won ye sane no hwe ne ma ne ngo yen abedi akire ne aye DNA no se blueprint for we e ba na nya wo ba wo betua usika ma mo why what's the problem mesra wa because we say won call visit last month on continental eno de am why impache o you be a wa kuma ono you be an kasa bibu enye de because for several times no
so one ne kasa that ne say e brewa no na kuma ba so no go wo frɛ no na de akoma sa de ayɛ mo o so ko tutu because me catch mommy me always be no me respect you because simple because say me name da na I think say me too say one I SM fan that SM mother na me are on God because mo God mo da ba ko pe me ameti me say me godfather SM on pefi yo it's one me catch and say me we be say you ka kana na buofo na catch and say wo wa kuma me so wa kuma nti me ni be say atena sa kuma to akoma is called to fire na ja to nti me ni be say atena because so wo beji ade no wo person de kasa de ba beji a na me so like do am no wo de kasa fimba me so so nti me ni be say atena because on sometimes no so the person wa there how be see bisa how be say ten ho wa ko so wo go forma ayi which trauma me pa cho Peter you de enipa no de okomgia ne wo me unimabo na fama no or say me kana one can sky week me de be no and a man so play mami me de be no nyabotre na so ase twan de ai o ma say o si week say na person de ma we be so me you have no call credits in your MTN account. That's a week be anya week be ana mo month. It's what I say. But your mama 300 a month. Week be at 3 million. Hey, a dear a defo. Now that you baba kono ni papa one one yem. Then I can say what week yep now the deal. Week be a budget you Peter mon friend my near ojina so default to aso my lady you better say na ye Peter so ne kasa tente to konko asema o keka no opege so pe no sex de woni oba do opese sex ye de kan na ne se wanyem ona anyim no nyo na anyim no okay Peter yes mommy I think some more line na ka say o say week be am 300 me pa cho week be 300 pa cho ai say wo ba no akra ne so e be dibo fruit who is a month 1,002 akola ne be dibo fruit ne family ne ras water any boyfriend hello mommy macho Mr. Trend de Mr. My man 2.5 a week. 2.5 a week. Nature sabosome na 1,000. But I yo nti da be na wo de bosome no se adwu yi kura be endia no da be na de bebre no. Me some much dia no pen bosome. Was open bosome na a week. Also open a week. But open a week. Number district na me say ono ya we say first man na me no. Like man much a week. But say we na me like company work the 28. You no ka 28 na bosome we be so. After that no 28 my fan say district area we must start as a chairman service channel. Yo. Nti me make sika na 20 every week bia no. Ese me nya pin bia me send am no ho akwaje won ko because me be me de mama na itse bia dance en gasa me mpa ma no. Me pacho producer no na obekasa no akire okwan a de be fa so why. Much match me problem. Yeah that's it. Na me shira Peter. Wo wi a yegine be akire ni akwedi ani no why. Much match me problem. Yo. Ye DNA case na be na results na be ba rampa. Kevin 8th July. Okay. Different. My lady nti asem no abuni potopo. Ye besere. Say the work can win so. 302.5 normal. Ye be that so. Nemom me entwene ma atwetan. Kete cho be ma wo se akora ne tiri ba bi o. Ane wakokwa nti na ba. Se wakwa kofa na ko nyisen. Ane obebia so nim nyensen no be ma ono ne nyem. Ewo mu se bi won mo de kokoshewo but woni wo ba odin. Eti se de malede wo kan ommodin no hwe no ne wo wi a ya kwedie ne ye die ne wie na nya ne badia ane maame. Aha Ahenfie no wasebe shwa. Na mu se ne de ye presim ene obuto bo lele na be man so a continue ahwe ne ba
Nemo de make a to say madam. Bemme bien one moi. Ope kasatinti o. Se ope kasatinti ya. Fa ko tra dem won na TV ko kontokwa. O friend na bre ho ase. Ka asunde wodi watempo no na wo parachew. Mi wura wada urma. Efo so bi amayi da fata me. Enso bi kwa na anye fo so. Ukuta kuma nti fa ko bema so. Ope bibi efri bema na wu ayi wadwo se wo na ho den dia enyeye. Se bema pe bibi wo mpa so dia ne ye. Wo timi do wo hawako ana wo toto asem. Hwo wuye ne hunu sero bi sakasa e wo bema no. De bebe bia no som never be see na wo so sam no tima ye adwuma. Ensu wo se drink wo bomoden so wo toto ne kakra e dia support 2.5 no. They say wo da so ye adwuma no. We say utumi de ye adwuma. Pachan. Okay, wo ho den. Ne kwasem. Enti maladi wo da wo. Say wo person say wonya bi ni. Wo be ndey. Me. No chere de pa. Wo ho chere wo. They say the wonya bi ni. O kon bedo. Na memo wa. Na brampa. Malady, medase. Malady, mini kind to minua bayifo. Ana maya ni before. Malady minima de poti awo moji e wa asase so. Awo ni awade na wo ho enwane nko ba bia. Malady wadi ka wo baako. Eno kra na mse bi kra head nko yesa. Kra na nyamfie nan. Ya wa na wo boaboa ho kakrakra hwom. Eti Malady die na beba biem se wo befa be ma yenka se mfa bi. Wo befa bi na wo ma wani na ho. Malady bi sa wasem bi se be ma no e waka jo so ready so ope ba na. Edu ba bia mumfa se nyansa ne nante. Be ma no bisa ne se agei. Wo pesa me no wo de akoye me ho ade. Na se wo kodi ni saa, no wo ne saa de sebi. Nyansa bi anim. Ene won se bai odim ni ka kwatena tema. Ya waje kuma se ya. Ya panu na wo ya wanfa ma e ka na wo twini wan de nyina nka ma wo. Mami, mu ani na ho. Eno se umpra for dada nyina wo no mu di nkomo. Kire sei. E de na wo gini wiase. Ba ko a wo wo akukuduro sei di anu ode ne wo. E de na wo gini wiase. Sa wo mu anu o ma twempra agyan no. Wo da so de no mu wo ho ananso no o magyan. Wo no magyan a o mu namba ye de wo fon so. Enkomo be biem na wo. Hwe mu ana mu kotwetwe nsam de be fie wo. Onse se asem ni fie asem akofa aba. Na nka nkwa wo nam no wote wase. Enne won se ba kwa be hye wo yam ama wo te so. Ye ka bibia kire ma muntie. Ye ka bibia kire ma muntie. Mudi si ya no mapete. Ade Malady si bobodin. Wati ma bobobidin. Eti ye de na timi twifa so sa. Ye de se wo na wuti ni so yi. Mo ma mani na ho. Me de mesre mo. Se niema bi wo ho na wo ya. Mo wani na ho na Malady. Abrante na wo mu se waje atum se wo be mane no na otwe bia. Na Malady mo ke kansam na ba bi wote wo keka no. Okoya ko hunu se wo mpenafo a wo keka ho nsem no. Na wo so utwa so. Wako hunu se numbers bebre won phone so enti me masam no woye. O so utwa bibia so. Na ka po ba bi tena. Na Malady watimi ahwe we nyina achi. Mba afa na beka se nye wa. Wo bawdin enti hwe no mane ngo. Tietia. Hwe no mane ngo. Wo wie na ko edi ne test na se nya wo a e ka wa mo no obeji a wo wa ho wonyi suso wo ho na se obetimi aka se sebi mi hu no fibu amu na mi hu no ana date o keke ntinya mi anya wan ya wakọ akodi awie Malady ma on trantema no keka ne nsem no keka no na e me de se wantwi ni twan wanye yire no waje atum so obeye na otwe bia na Malady ya frɛ ni bia ma de ye beka ache no eni se e wo se ototo no ho niema eno so ono anase de odididi de eni 2.5 de bosum na 1000 na niema no toto no so ho asem beba ni nyina wo hwe no wonye wo wuna akwanya babu so mi isi a no akoye se na otwe na mu so akoye na afi wate ni se firi ho na yemfa akwanya so Malady entuma ya nefo eniema ekoso sese no emema ni nyoma ni so mo pa wo bia wo so onye na so obeye ho ade ade a entiasie ne ngo sese ene ne nkoda sese he onzo otetema unachi wafrum se nyame yado na wo a o akobe ma bia ne bedi na chida wo na obedi wa chiema ade na nante ba bia ode ba obedi wa mfa ma so a na ne na mu eti mu mamani na ho ensuo tuto ya sebi yese wo de ya de sia na ye jai kra na wusu no ozi se wonyimu yeyi sanye
na se mo be ware a mo mpe be ma baako na won tira mo nkyɛn na numbers na wo fra kwasi etira wo fra kwadwo no munyae na mo amo wote dem no ka na wiei no o ko no ko delete number ni nyina na gyan kwa se wan no fiance ayi abetena se on se ba se udim ni ka dwane ato aye ye ka bibi a muntie oza nyimba udim ni ka duru ha sa tema wo kwa rounds wom wo fra wo a woti wo gyan kwa se da no wo be ka kire ye but wo nyim wo duru ha enti mo mama ni na ho ma lady me da se pi yanso ya da se ebrasuo jadem my lady. A broad young dog in the difference of the same. Dog in no so control, no don't sense so, and I man which. Na broad young, a broad young just no, don't send many in every form, Sabe man so sissy. Now don't send and antenna to them or no. Now, as a warrior, my patch and now I need to wait. Yeah, no, so sissy, my patch. Nigga, no bush. And perform my man, may who am I? You more young demon. Hey, it's a batch boy, see up preset. That's what I quite. As what could you concrete? Oh, she said, what's your someone? Me may. Was so sissy, sir. O so sisi sa na sabi o de atuam na wo ria no tu o don sana sisi form se na o di wachi emema wo ya o eno no favorite me pa cha na doggy me pa cha ba sa Mary when you we neat pa uji hudi pa 100% my lady me dase uji hudi say o ye neat eti won suro so obefe baby a mami bia ne dross na abrampa my lady carbon ne na hospital nurse for say e run ho no no so ozo tweko ye run atade a ozo tweko fom se ne dross a ho asene ti wo pia ye wo ye na onim de ba akoto e wa bonten sanetie ye run na wo kata ozo kata so adizi e be se ye wo panie nti wo ye neat wa wo hudi se wo ye neat enen ne nyina me exenda so pacho ba me ana me ngine bi arade enen de nyor so pacho o da so pacho so obesan watena na ada ne yere wani na jai mo ye mintime mbisa no promote block no kra wo ye neat 100% nti obi a me ne be date bia nyam on ne ja me ne me ja wo mu yo eye so watimi anya kokudro sa ba national television so te said na no na me ka se menu afrempo ma MFK abna nya me bi so bo aduku ko ne so mpe bi ma na se me ni modern de agire se dwane ko tachi ma de abobo bi eso anodin enya se keto anodin you entino etiefo ne ahwefo mo made nyina wo se opebe ma wa kirechirem sa category no won fole a emma kra woni stamina wo furu na furu doso ogu ne sere sonso e pacho mempe wompe wontumi mpia sa afuro no enkogu baabi wo pede o 6 packs afuro na o mayi ni sha yeah pacho wan sha semba ban pacho ebi pacho memo me furu soso de enyo mu nyina na omu ba meso ebi wo wa na furu soso ebi wa jinam pa also bi wa ni padua ni we ni pakese na me abone kese a no so eso a bibi a odi di ni djuma yo ntina eno ho asem eno no abusuafo mi bia homa na tum simadu se won fole a emma na Mary say obi eso be ope o interest a ekwa be so interested say bi obi pe obi ka se na ni je wo ho de wo kan ekwa be so no benyam my lady sana me de badam no fancy IBG so on fancy IBG so sana be ni pano ba ntime mbu me kwa say mbasa basa anya obasa to fry IBG na testing officer wa hwemi pano wadi na jina fidie so ahwe no said you would see any picture IBG ni testing officer no so we who ni pictures say ni pano oyeya wa testing no wa testing no
side BJ no be say a beboa eh samu na say IBJ na producer you di for brema malady be dasi na be how be ma wie ni afa course wada woroma okay memlem ai malady said ye menua ba si kaka ye minsura ka meka se ombu bi ya wo shikakra se minsuro pa bigina haye metini se wonkum sui ebiara ne sanwa me kakra dia aka meka se ompa wi ni adenti ona betima ye ne ho adwuma na samre ye te fidie so yi ebia so tablo chire o so ye adwuma kobra ne ko ye adwuma na be ma ne se tie ko na be ba no e be ya jabrujo kakra number embre kakra anye de bia na obetimi awi o se de minya be kan bi mu ahoden o min metiase ye ba anye ije sa so obetimi atoa so more than 4 hours 4 hours me kan se bupe 9 1 hour because nyame anya dum na me do fi pa ko se so na ma 15 minutes ya o de bi to be chori so be chori so 15 minutes obe chori so obe ti watam et wo hia minute na projet na kwa e bi obe wem bible après me dey see cosmetic romance no cosmetic romance no obe prepare na nsa na bia what to be the under police abano e dey ato anu boko kobanya koye adwuma obewie no beba no one prepare 20 minutes no odi hyamua sew ne ho asane menya bed ni peto bebo na emom se opega na ni de ompebo kana ha na ne kaye de ti radio si de ebia ye de ye ho nya de na emom a omya driver significant for no omusisimu den ohima fitafo ye nya no fitafo plasmat for senjira musaya wo gwakoko me to the boss wo ye hwehwe to ho papa to se no hadu se no no pega na de no all for time no ye sim isu twam ya brapa na unsuro sa ewiase atu ese onye oba sabe wonim sexy padia wonya na every ni agro wodi so mutiri utiri tan no de make no do so no ya dase eti malady won po bi organa ha asabim producer wotimi pe kakra bo assist kakra anya sade ojeja no ho a obekwa kotom obeka se be man ho nyade na nsura no ho den ne kominya be wata fas kakra me dase o de be se ni sim no o wa koye romantic parliament ni pe na wura ho eti me se no won po bi organa ha no mu a ne ti se modi a wotimi twi kakra kakra na wana ka cho fa bochefo no omo nyade Davi abochefo mu shara nyade o mu di ba ko penu anu no that's 3 days me na look at you 3 days asana wotumedi bagada for there say abram pagina hoyi obetimi susu a ba bo so me na divo ya obebem na butre obaso mo midin e bo midin divo me dase ipa cho munye serious malady me dase pi nyame hira papa na yenchia tiefo ne ahwefo nyina malady said ye woka Mary as a Mary oka nokre papa onsuro hwe debi asem wo ka ne de opese enyema ne sa na oka na sa ne sese nipa ye aka wo ye enso ntro ne aza edoso na wo ye fufu akina wo ye blue opedie pa so se me de me amempe afi okowale na be ma ne ntimi nwoso na ne ye twifa kire waka de wo pe nduti me mba fatina ofie na adwene wo ho no nso nwene no ho malady menua bai se ope kwasi broni kromfo yi bi eye senko benya bi na mmom enseme de da ho no e dia sa na de da ho malady nya bete o se media me peze wo ne me da e ma ye me de na kwa akiri malady wo mo adaje ni ho adaje pa bi ni ho malady awone ba omuntimi kentre omo afi ne nsa kokwa be ma nyina dwodwo na malady said ye wura iso opedi aginam na no odin na sabre ho no so opedi odin ani kire malady se nye sika na bia opedi a
malady nko mfa bi Ghana ha yi ogba on kan sikasem o mi na me kasa se abrochirefo no ebia na sabi ontimi ngosoro beto behwe ni yie ama ne botoma ye de di amaledi na se hode emmoa na maledi wo pregana fo ni bia maledi mema no di ohu no behu se ne bemma mu odu na so wa no mekyerɛkyerɛ akurai enne nani so ade hunu no ode abetu dwa yi eti ye nkyerɛkyerɛ mu obia hu maledi emema no di obehu na obehu se wedi wo gina so na ne niema koyie no bemma ne tusa ne to tratra na bedi nanim entiano na so wa ana maledi ye wo mema bi wo no maledi na fusu ye tra na fuche se uhu na ase obewu ne sa mema no maledi ememe kura wo mu no so ufesi na wa wi obedwane ana etozu biem ye wa kasifo bi wa maledi wa ye kase nyame bo no kase wo ba bia eti ne to ho na fu ho ne nsa ba bia so yo sa mema ndi so so maledi o musu de ni ginam na de ehu pa de ne tusa no ande Mary se nei utisi fom ze sia ya obesia bebre o mo mutuzu sa no abedi wo manim obetimi ayo ho adwuma ama ho ato maledi etosu biem adwuma yefo a obetimi agina Mary so pa ma na wa no why ne de maledi mran ade agu o mutiri so yi rastafo and the encourage maledi anya nwini na meka o na de enwini de say life na meka se de tie maledi sa mema no so fa fitire na wotwim kakra bi maledi 40 hours crash Mary na be ho gina na sabi ukofa driver nya maledi ni sisi awojo ontimi nya but is anim da bia what is divo what is anim da bia ni sisi ya ne ya ni mu ya ne ya okoda wada fita fe peja na de omuboa maledi ememme na meka no omubobo footballers maledi nam training ti omutiti mu antin ana mranti asabi mese omubobo nwi wo mutiri so yi maledi so omesi wo twimu a medase obamu wo hunu sade ne emesitie enti Mary gina yie na mema de obehia bi yadase ya kwa humane so tew abrochirefo mo number ni 0557 101231 WhatsApp line 0557 101231 and ayeni e wo fi 055 7101232 0557 101232 na yenko yenim. Hello 101232 hello hi me pacho yentie udi ni baby akasa free oh my lady ukunu ba ko penie me kasa free dance my Emmanuel my lady emema wo no kasa na omo kana omo nto mo boase na asem na lady ne kan no ye se besepani kunia hahan ye tase ne benyansafo abana yebo wiase na ye wo no apart from sex no ye wo bra eti se ye wagina hwim na wo hwe wanimu ahwim enye wanim na wo hwe ahwim wo hwe wo daach enti oba na sam na wo ka no mema no ba bi omo de na mo no omo mo oba ni hu si ye wo daach wo ye nim enne ope ebrudia exna obepa bien Miss Brahima obi ono na sam na ode aba obi a ode ye wope na brabom enti ansa wo na wo kire ne de wonye ono no de ne ho osi wei na mepa onya akola oba wa wo nkola mienu de onim de wope why mesra wo eto da bia monte ase mai kakra mali di mato wo de na hello hello mpacho yentie o hello malady pacho udini baby akasa free very ya sebe me kase fra mo kuma yisi yo ya sebe enti o hello ya sebe yete un kakasa hello good morning
Good morning, Pacho Yentio. My friend is Stella. Yo, Yentio. You got so many Kana or Montiasiano. Obi wa Ghana ni sisi ọsọ wa wunye mi na wa kwanje fu ya na woye asanso kan obi akwa Trump na obi mu kwasia na wa hwe na brabo mu na we hu Ghana fo no mo mboa no nti senya odi abetu wonim se ne ma ne na yesra ne se wo bedi ne ni na we ni papa obeboa na bi be so ne mba no so na onu so ni age wa brabo mu na bibia Obiane na kuma swadi mbacho mo nya mo eju mo dase yenso ye dase pa hello Pacho udini baby a okase free Tio Me bacho na manya 20 years me ubada wana ninyo. Why, Pacho? Hello. Hello. Oba ma udini baby a okase free. My lady me abla gifty. Kaso class improve. Mpacho de me aba na e kan no esuni do pe. Enti nisra mo mumpe bi manana. Yo, yanso yadasi papa. Hello. Hello, Mama. Good morning. Good morning, Pacho. Dini baby, I can say free. But I say free or boy, say. Yentiu. Na mommy, I say we are say yes, no be ane de ope. Enti brand now first now o ka say, my papa for no I big je mu de o mo kan na nfa kwan mu no. Ono na de no let not no nya akola. So me de me ho na kana. Obi ntin kan obi no kra. So ope we nti waka, ma mo mpa de ope ma no na ninje abrabo ni meno ano no da. Yeda se ade agana fo ni mu ye ne se ye beka no kre. Obi na de ne ho no wo ka ne no kre. Yesi me na me kwaka kire ne da ache no no ya kola. Matufo what trans 2 years and was say no de o penny on peso ba ko wuram na ne ho be kire no. Oh. Hello. Hello. Pin baby akase free. Lady you know, your kind no kwaya here. So baby say na mepe. Oni ni knevia unim your beka show and your no you good. It was candy na kuma be pe ni. Them wo ye ba bimba no onyo ba fun and no ba bia. No your baby da unim ni ope ni ope. To ni nya knevia pe do hu ni suban ya wo ni mu. If I'm out for bar and you talk about the cat, I some managers or your baby to miss to buy him your in the Maria Mayani now. For no banner can I get your permano. Then Janson, I try and memano, therefore, Marpa piano. That's all cat, no memory degree. Now I can't do about it. You are there, what you're done here. There are some can oka, Wakano Queno. Your baby to me, young amateur. Yanso ya da se papa. Yo. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Pacho na wo ye de. Erade adum. Me pacho yentie o. Ana pacho ye de no de o kan de me kwan ko awon. E ya fi de bia wo ne o fe. Ahun sa ko e Ghana ha fa ni o ma ube yi wo ni ma e sa na ko e se dia. Ube ka se bi o ton o na di dia ti sa. Na kan ni ti en se bi o wo kokonu na ono kan na mo mo bi amoda. Mame, the open ho no why? Waba TV so o kasa. Ti se e be kokokua mu o ye nkokokua mu o ti TV so. Se mi ntumi fa ne nkokokua mu. The open obia ne the open life. Ti ene mani bi wo ho a ya monte ase. Why? Epa mo chewo. Germany. Ojina so. Hello. Epa cho yentie o. Hello. Good morning. Yo mpacho odini baby a okasa free.
me pato me kasa free Germany. Ye flame Alex. Mama, lady Nasama or the Ababeta Mono. Yes, Lenya me say obey Bema no cry for a diamano or Bawa opin. BBM saying where no cry for ABM from Zwa or ye and won't me ABM. Into Bema be obeying sa or baby when you are papa. Na asam kakra meka and for Pablo training. The most people wa kontum doso obi be yin because of say the pan so wa kontum ntino obeba no aba be di ne bona ebi kura ne dwetri kakra o da no abeje adi enye obi o tia kontum ene papa se be ma ba na akwam no organa be ma no krefo APCC because oba no krefo oba yo ye oba no krefo ya na eye me ya be presa yen Africa for me ma no so oba eyi nanim eso pebema yes woni suban so obey nanim to obey nanim so pebema yes woni suban enso mama wo na mo abroni hu na so opo otimi ka to so opo mama me ameka say broni bema etimi approach me say me ne yirenda eten na ade o say na wo no broni ni hu ni wa na yeah on say most obo no ma broni obu a wontimi no oba ne na bet oba ne genti obetimi approach you bet obe emre da ho ne say emfena no broni yire de na no de ukofia ono obewu na no nka ho bet obetimi aka cho me pe me yire ni gie me yire me pese na ni gie mintimi ne ne na intimi pese one ne da na metwa wo kana wokọ one ne da wi a asa oba ne nyawadamfo be ma ne nyawadamfo ebiem nti oba no krefo wo yin hu apiri nti Ghana for mema wa wo po oba ne natena abobla chisu oba we say ne didi mani bi ne didi mani mabidi yo yate yada didi mani bidi didi mani babidi a ebeboa wo be makro nyame nshiramo na IBJ me kan asem kakra rasta bia na sebi wonu nwi no nti e ho nso so ya na wa niye wa wadawloma nyame nshira modwuma pa amoye ohini ni nyankopon nshira obebili yanso ya dase echia je my phone nyina hello obi abejos hello me pache udi yenti o le kubo for me ka sefi Accra yo yenti o hello bofo yete unkakasa me pacho enye na misuma kakam beta men kan se enye de me kakam beta men kan se enye ye feniten abusuafo na akire se de o kan no o si wani gine ho a ma producer anya awe producer ya awe ani bibia be kama obi abaso hello me pa cho odi ni ba bia o ka se free acho ya from ya tam ka se free kwa daso yo yenti o gone do lines no say sometimes we ya de no ho a no we ya de no that things so no so I say sound opa but by say o be na be mapa o bet na say I just said one any bet na be course so ka ka mo ka tire no yeah that's say on so by abusia do okay hello me pa cho udin yenti o paso ya frame Malik me ka set for kwasi Malik yenti o paso program ya kama pa na mission ya mission ni mapa mo ami de we kira dada nti edase
me papa the nation prophet abom paya ma me unyame wahira me enyona obeka minim se unyame yahira me. Hello. Hello. Yentie o. Ebacho Ahenfie TV. Pacho ai. Me pacho your friend master we say because for you guys. Yo yentie o. Yo, we dey mo program mo ya no medical mata one wabedwafo nyina ase. Say mo dey Ahenfie TV aba Ghana mamu amaye na e wa ma no nyina aso enya bitie. Na obaye nso wa ya no kwafo se de ye nyina yaten na ye hu afri wonche no. Na kakra mesere no eye amanone no a wode na ni ahwe no. Wo hwe enoma wo si ohia no a se de odifo po ka no. Adaje eni amanon